Itu ya cheva niye kumbila utoi wa Kitangani Masinga ya katika kaunti ya Masako kavindani kalami ya omeli mauku wa katikati ya umwa kiwoni Silangani usu aili masovoki Silangani wa Kitangani na kutiwa nidhayu ituwa kuluma mutondoni kavindani kalame yendete kutakiwu na ikasia kwe mudhinyani wa iyo masani mama wiyo isiso ya kumandami yemelile kwe mudhinyani wa iyo kumanwa na kivindu vala silikali ya kaunti ya Masako yendeka kuyumbana sia kukitambanga sa mitoke kwa kumya mavundi sio memwanya kuyenendi isioni sia nduani. Ben Mosau nukuelesya Ichevana kimakoma udhioni ma enendi Kitangani Masinga ya katika untini ya Masako itinawami ya omeli mamuikana ala masovokie Silangani wa Kitangani Adhdam na kutiwa nidhayu itinawamo kuluma mutondoni kavindani kalamende ite kutakiwu na ikasia na vala umo watu tia ukutata kuitana munyanya kavindani kambanga isu mukaso ilo kwatekaniyezo ndimweni ku na nenukie nene kuniwe simu mbingi kuma kundu kuniwe simu kuma Masako kuniwe simu ne mheshimiwa Loma ingi na wandoa ngima Masako na kuniwani administrator wa wanandambuki wa Masinga na onandola mambisi nundu ndimweni mi ya no medelu ntwaye na mukasa wa Muthemboba soko next week wakangonde Silanga ziba oba ina musiba wa Muthemboba na indi nondo tuyu tukune nimejeni tukuka kwacha nondo uno na ni uyanzomete so nitoka kwacha na kwa bina wanga ine watu tongwesya twakuna iseso di na dile isi nondo nando elime kundu tofauti bena ng'ombe bena kasia lakini ngaiti monene tuza kuna kitu amina ni pa Silangani wa Kitangani Adhdam ulai Masinga Central ni ba umwando eleke uone ng'ombe mwe na kasia inalikile yo kuituka na nondwa kwikondo sumetoke yo ilatana kwati report yesu nitaengeje Machakos County Disaster Department na oyuma to link na mutumia moita wa nduba ula unokie akuna yosi umonde kwa cha na hethi to emuseo muno kwa kaunti ya Masako nundu onabwitina ni watu tetheisye taumya mundu ungi Silangani akangonde na otondo wa mina kwasia ni nonesie no seo akatrain ando mabara nundu ni wa train to ne regime government ngethia mukasa tono andu maikuma basa iseso ya kumanda mino yemeile kwe muthenyani wayo kumana na kivindu na vala serikali ya kaunti ya Masako yendeka kwiyumbania sia kukitambanga sia mitoke kwa kumya mavundi sio memwanya kuyenendi isioni sia nduani tino undu kwatie iyo kindu cha 14 na nusu na kwa kitumi chuchu serikali wa Masako no twetekie mbu lakini ila wokie ni withiye mathaa manathela na wethi abathi undu ngitwite tona kwika na twasia no twendie tikomena tiya mukaingi po kwacha na nitoka ingi na twina serikali wa county nitatetheanisia na mutumia ola wisi uthambia ni watumisia andu ng'ombe ikasia na tasia ni mupea serikali wa Masako ethani batomeka tunewe andu tune tuma train nikana wise kwithia tu tinda tuyatia sindo kuma basa mukaso yuke kaine na train yandu muthenola twaiba metha matethitse weyo umundu lakini kiki lilikana wala kwekata ila kwesa kuka musiba oingie nendini maumio kulyo wa Silanga ithi kwikiwambio tanzie moya kusia mbanga Masilangani aya government ya Masako noitu tumanthie wiyo waza tika hii ya Silanga na itwandikia mundu Silanga ukautela wake wietina na uinyithelwe tina indo ite ukaulika nthini kila kingi andu ame utumisia andu meuma kwasa na ni kulia kwa ndaya serikali wa Masako utose andu osiano nethwa ni 3 siende ikose we nikenda siethwe noto nyuchu ugethi andu wa kiteka tothu andu tiita no bakubi kwi kwananga mathaa maingi mundu athisa umwa
Masako. Vilingi wa Mauvoo Mutongoi TV kumava kauntini ya Masako. Nyeni tawa Ben Mosau.